ole thlir tu le ngai thatu zong te in zawa in chi bai le vek ule USA in LCA te jas engine deal asu tangem ti in heyan ron zia ka fredi a hian eng poni sela kanan tar lang lenge hei putrama wangin khovel abuaya tin India po chi awang kan boy khop maya putrama sarkar kan lo nga hlel te reng nen kan be se yang kha ani talowani LCA te jas fighter jet program India chuan fighter te deuh chi siam tumin light combat aircraft LCA te jas program kalpui mek ti kan hria a chithum variant pathum siam tum ni in te jas MK1 te jas MK1A le te jas MK2 te anni te jas ti hi Sanskrit tonga en natle brilliance radiance mola star ti na ni in te jas MK1 hi India Air Force IAF chuan squadron true somthum pariat vela nei to Sulur Air Force Station Tamil Nadu wada anni te jas MK1 aya changkang zok te jas MK1A chu kumina som pani deliver man tum ani ole kan kalthui main online games manga poisa hlo theina bejili hi lo mel khiat verole tuna hian Sunny Leon le Bengali superstar Nusrat Jahan te ponan khel mek ani in register khan cheng sang kha za som pakati sign up bonus ai dong theiani ti chuanin minimum deposit a cheng za hi deposit ve angaya bejili hi phone pay Google Pay le bank transfer mangin athun som thei ani in sign up khan in promote code try reach 18 100% welcome bonus om ani I join khan zathum kha itlem theya ti chuanin offer thatak tak om bokani ti chuanin zaruk somruk paruk weekly reload bonus oma gift fee 16 million hu LED TV tablet le smart suat te po om bokani bejeli game si download lak comment section lama kampina in sign up khan zani za som nga le zathum som nga kha idong theyani ti chuanin in register ra sang kha za som pakati bonus idong thei ngal don ani download link chu comment section lama kan pine nakumkum top lama chuan MK1A hi squadron thumvel nei man tum mek ni in Gujarata nalia khuwa MK1A squadron masaber chu da tum ni in buat sai na akal mek tumna ya India sarkar chuan te jas MK1A 97 dang lei phalna apoma hemi mayan te jas MK1A 83 leina tura lo pom to bok MK1 le MK1A variant te hian American engine GEF 404 Iron 20 VV an mangani MK ti hi mark ti na ni in Air Force sipai khona pakhat in chirang variant anei te thlir nana man ṭhin ani te ja sangkang bertur te ja MK2 siam tumbok ni in engine chakzong American engine tho GEF 414 man tum ani thung IAF chuan te ja MK2 hi squadron 6 108 to 123 tal nei aduwa India sarkar chuan te ja LCA chirang pathum te hi azawa in zathum chuang nei tumin ma alame kani F414 engine D la buayangem te jas MK1 le MK1A in Ahman F404 Iron 20 hitsu India rama rem khom emaw siam ni lovin US atanga ron thon ani te jas MK2 in Ahman tur F414 ero siam sa le top lova India rama siam venge ani ṭhin nan le transfer of technology tamzo ka thei nan India sarkar chu an Norway renga tichuan US company GE Aerospace le India company Hindustan Aeronautics Limit HAL te chuan tunai khan F414 jet engine chungchanga in rem na thar an nei ta a he in rem nang chuan F414 engine siam turin US sian 18% vel technology transfer thiam na in han chon ti maila kaltlangin India apuyanga India rama siam chu aturani bokang mase he in rem na chuan boina a omangem ti chu zona om mek kani achan chu tunai khan Donald Trump advisor Peter Navarro chuan F414 jet engine siam tura India thopui kan tumna wangin US thiam na le theina chu Russia le China ne na in himnai tak India soina ne na hlan chong turin risk kan la ani ati Navarro hian India ne na 18% technology transfer chu a hlau oma ati na ani bere he thu hi August ni som pariat khan Twitter a post ani Russia ne na he engine thiam na man technology hi India in ati leak a hlau em ni le ani pakhat ma na le Russia hi jet engine a in todel ma se American technology an lo hriat ve hrim kha US hi ana du lo
technology in rethsak avangin a beilet natural thum thatak asiam theia hei hi US lau thon na ani ve the melmate technology riat apoi mo zia chu tunai operations in durlaya Pakistan Chinese missile PL-15E tlazir chian du antam zia atang kha na chiang ani ram tam takin India chu zir chiam phalsak turin an dor ani ka ani na taka chuan US le India hian kumsang ni somni pathuma khan in rem na an nei to a mase US in an intia manga thil ati lawa wangin MK1A po akhotlai pha a India chuan transfer of technology nor vereng in tun hnai khan F414 engine siam na konga US chuan 18% transfer of technology RM ti ve ta hlawa Sweden chuan GEF414 engine hi sub Gripen EF fighter a manga South Korea pon KF-21 Borame fighter jet a he engine tho hi amang US na thian tra hengram pani te a po hian 80% transfer of technology apek lo laya a thian tra po ni lo India na 80% transfer of technology pek rem ti khan makti a lo ang reng viau ani Trump hian India lakatranga base ya ne iwanga ni ber Trump hian India ne na sumdo na lama in rem na trade deal a base ta chia Russian oil leilo turin a base ya India chun Russia ni lo US ral thuam leitam turin a base ya BRICS India chu active vak lo turin a base bok India hian heng te hi ati lo vek thung henga wang hian Navarro thu soikhi amak lo China le India po tun haya claimin anin laichin na aron thachau hretin alang meka Chinese Foreign Minister Wang Yi pon India tlo in tun thatop lama Prime Minister Modi pon SCO summit chim turin Tianjin China apan don Wang Yi hian India le China hi melmani lovin thian kan ni turan ni te atia Xi Jinping le Prime Minister Modi te pon in biak na an nei chho mai thin boka ma se thian han ni tak tak tur chuan a be sei a hara a soi ero a ol kinga wang te hian ril ru thak ching tak Donald Trump hian an ril ru thakin F414 engine na in rem na po Navarro soyang deuh khana him lo ti na kan se le nut theiani Trump ne na indorna engma chiang sa tak tak theilo danglam zung thei vekani tunma pon India in Russia S-400 air defense system alei po kan US so na hel leya reka awani ka kumsang ha zakwa songko parita India nuclear bomb test khan US and India chu a reka he shem na awang hian HAL le American company Lockheed Martin te tho dunna ato pha ani Lockheed Martin hian HAL chu tejas variant masaber tejas MK1A man tur flight control system siam konga apuya rek na awangin apui chun zom thei talovani India chu na mai in tejas MK1 flight control system chu abui pui ve ya apui tin ve tho ani India plan B India chuan US rin ngam mani lo ti hria in Rafael engine technology man thei dan tu te dap turin Rafael jet engine CM2 safram po ador meka Russian company United Engine Corporation CM 5th generation engine 177S te po anga event mek bok Russian 5th generation fighter jet Su-57 te po India hian ona sa zual pha thei ani boitlak vele thei chu safran hi French company ani ya India in tejas MK2 engine na atho pui le chuan US bokhian technology transfer tamlo turin alo nor le thei Russia tho pui pon tarif le sanction ang zongin USC aron chele thei khai khom na tejas MK1A hian a peng component le pa thak thei ho line replaceable unit LRU anti 344 zinga tru 110 chu India siamani LRU dang 134 te chu ram dang atanga lak lu ani tejas MK1 man alhut na atranga chu ta 59.5% hi India chuak ani ti na ani MK1A a hian 70% chunglam chu India ko chuak leo man tum ani ya tejas MK2 a peison India ko chuak man tam le zual tum me kani DRDO ho tu pa Samir V kamat chuan kumin April a khan tu na tanga kumlinga vela chuan India ral thum siam zong 19% vel chu India ko chuak nge ani ve thei to dona arin thu lo soi to ani India could suak a very engine hi man thei chu ani tho na chungin fighter jet amana tan chuana force transpect chu hi ala niam ma ari ani hi jet engine lama India boina lian tak ani mek India hian ti tak jet in ka very engine hi sum le pa ya thlob le zolin jet engine transpect chu atam zok asiam thei atrul tak jet ani US na rilru athak le tak tak ani jon te jas MK2 program ati khotlai le pal theya India in jet engine lama maso na atum na ati thon op le ri thei bok in soi China lama ni lova thil kheng mek le la kheng thei thir na mai ani ye engpo ni sela US
nge na rin dang ha hi chu a ha thlak chho viau don ani